kasih. Ambil sisir nih, buangin. Nih, pegang aja. Buangin apa handphonenya mau umpetin. Ya kamu anak aku, ya aku suruh lah. Anaknya cuma satu, yang disuruh ya satu-satunya. Mama punya anak 100. Duitnya nggak ada buat sekolahnya. Say. Ya udah, satu mau sekolah, satu sekolah, satu Ya. Say dan Ali. Ngomong aja kamu. Ya, Sisirnya ambil. ambil di mana? Deh, Pulpennya mana, Pak? pulpen apa? Pulpen. Kamu mau bergambar? Oh, elah, bergambar. Bergambar. Kamu belum mandi? Udah mandi? Udah kan tadi mandi. Bajunya udah ganti. Oh, nih. Nih. Oke, guys. Tolong. Jangan rese. Jedot kan? Coloring book banyak dia gambarnya. Oh, halo Kayla. Kayla jangan lupa subscribe Kayla. Terus komen. Kayla udah sholat belum? Orang pada ngapain? Pada nggak ngapa-ngapain lah, nonton YouTube. Orang hujan, kemungkinan badai. Najwa. Oh iya. Wih, emang iya? Tahu pas pulang. Wih, siapa yang mau jatan nih pasang tenda, ketawa dia. Kamu kawin. Mana ikan bakarnya gitu dong. Mana? Terus kata dia gini, katanya lo pulang jam 12 malam. Tunggu tahun baru kali gue di kantor. Siapa yang pulang jam 12? Dia ngeledekin. Oh. Lah katanya lo bukan yang pulang jam 12 malam, pakai trompet gue di gedung kantor. Aku bilang. Dia ketawa. Alika. Halo Alika. Nasya, sakit gigi. Kenapa dia ngajakin main? Kiki itu siapa? Oh. Mila, halo Mila. Mila jangan lupa subscribe ya. Udah pada sholat belum? Sholat maghrib. Sofia jangan lupa subscribe ya. Kupu-kupu terbang melayang. Ya pada ngebut. Indri, halo Indri jangan lupa subscribe ya. Komen terus. Mau ngebut nih, ayo guys, komen terus guys. Mau kenceng nih guys. Ayo buruan guys. Jangan lupa subscribe guys. Aku mau main Roblox, yo. Aku main Roblox. Oke. Aku Denali. Oke, Mali. Denali 002. Denali 002 guys. Tolong saya bro. Ayo buruan ngebut guys, di komen guys. Nggak main lop-lopan. Indri Bang Rafa please. Oke Rafa jangan lupa subscribe ya. Ini temen abang nih Rafa nih bang. Halo Doni jangan lupa subscribe. Mainnya ntar. Doni. Dinda, halo Dinda jangan lupa subscribe Dinda. Jangan lupa di like. Aiko, halo Aiko. Naufal, halo Naufal, jangan lupa subscribe Naufal. Adip, jangan lupa subscribe Adip. Husna, ayo Husna, jangan lupa like dan subscribe Husna. Ada Wildan jangan lupa subscribe Wildan. Ayo Wildan, ayo yang lain Sinta, jangan lupa di subscribe Sinta. Adip Saka, Gio Saka, ya bang.
Iya. Idoy, halo Idoy, Idoy jangan lupa subscribe Idoy. Cepet amat. Ayo kita ngebut nih nulisnya nih, Revita. Ayo kuber gak aku, ayo. Revita, Idoy, Zaki. Halo Zaki, Zaki jangan lupa subscribe Zaki. Genta, Genta jangan lupa subscribe. Ada Bilal, Bilal nih, Bilal. Bilal, Genta, Erlita. Erlita jangan lupa subscribe. Erlita, Arumi udah like, makasih Arumi, jangan lupa subscribe. Ada Risma juga jangan lupa subscribe. Ada Erlita, Erlita udah. Saipul nggak main lop-lopan, Saipul. Ada Bilal Kak, oke Bilal jangan lupa subscribe. Arisa, ada Arisa jangan lupa subscribe. Ada Rafael juga, Rafael jangan lupa subscribe. Ayo ngebut nih aku nih. Rizky jangan lupa subscribe Rizky. Rafael, Rizky, Fatima. Ada Siti Fatima, keponakanku. Ada Ainun, istrinya Habibi. Ada Rafael, Ainun, Alita, makasih Alita. Teman-teman yang belum subscribe Abang jangan lupa Habibie kali ya. subscribe. Didi juga jangan lupa subscribe Didi. Ada Okta, Okta jangan lupa subscribe. Kita bikin garis dulu, lurus gak ya? Wih, lurus dikit. Ada Okta, coba William bang. Oke William, jangan lupa subscribe William. Ada Yanto juga, Yanto. jangan lupa subscribe. Ada Gendis, jangan lupa subscribe Gendis. Ada siapa lagi, Kevin, jangan lupa subscribe Kevin. Ada Alita lagi, Alita. Ada Renata, Sep Renata jangan lupa. Onik bang, oke Onik. Onik. Hafsi, Onik. Hafsi jangan lupa subscribe Hafsi. Ada Titi juga jangan lupa subscribe Mak Titi. Titi. Mak Titi. Ada Sevia juga jangan lupa subscribe Sevia. Ada Titi udah. Devi, Arfan, Devi juga jangan lupa subscribe. Ada Arfan jangan lupa subscribe. Ada Ija jangan lupa subscribe. Ada Alona. Ada Ici. Ada siapa lagi tuh? Ada Asya. Ada Sandi, Sandi Sundoro. Talita, Talita. Ada coba Alek bang, oke Alek jangan lupa subscribe. Alek, Alicia juga jangan lupa subscribe. Ada Ulfa juga jangan lupa subscribe. Ada Sandi jangan lupa subscribe. Ada Eza juga jangan lupa subscribe. Ada Kenzi bang, teman abang bang. Kenji siapa? Kenzi, ada Kenzi, ada Ulfa, Aku mau duduk. ada dulu Ici. aja. Aduh, Enggak, abang berat papa bisa gak bang? Duduk yang baik. bisa. Berat Sasa. Adel juga berat. Kenapa lagi? Ada Eja udah tadi. Gendis juga, Kenzi, Ici, Salman, halo Salman, jangan lupa subscribe Salman. Alma, ada Alma, jangan lupa subscribe. Ici, coba Rehan jangan lupa subscribe. Ada Rehan, ada Adel jangan lupa subscribe. Ada Naufal jangan lupa subscribe Naufal. Viva, Keke jangan lupa subscribe Keke. Bikin garis dulu ya. Lurus gak tuh? Keke. Aura jangan lupa subscribe Aura. Ada siapa lagi? Emil jangan lupa subscribe. Ada Fadli, ada Asep, ada Aska, ada Dengki, ada Denki, ada Arika, Arka udara, Rafaela jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Ada Dila Nadia, ada Fadli, jangan lupa like dan subscribe. Ada Ija, jangan lupa like dan subscribe Ija. Wah ngebut beneran nih. Ada Naura, jangan lupa like dan subscribe. Ada Altaf, jangan lupa like dan subscribe. Ada Tasya, halo Tasya, jangan lupa like dan subscribe. Ada Dila lagi. Ada Asep udah tadi. Syafira please katanya. Radan jangan lupa subscribe. Dila, Radan, Devi, halo Devi, jangan lupa subscribe.
Ada siapa lagi? Ada Lana, jangan lupa subscribe. Wih, Agnes, jangan lupa subscribe. Agnes, Sahla, Radan, Labubu, Labubu, Ronaldo, ada Ronaldo, Got me, ada Iki, jangan lupa subscribe. Ada Rafa, jangan lupa subscribe. Iki. Got me, jangan lupa subscribe. Kita bikin garisnya dulu ya, lurus gak ya? Lurus gak tuh guys? Ronaldo, Devi, ada Devi, jangan lupa subscribe. Ada Andra, ada Nabil, ada Davi, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Andra, Nang bagus, ada Nang bagus, ada Joko, ada Ompit, wih rame. Ompit, Michel, halo Michel, jangan lupa subscribe Michel. Ada Sarah, jangan lupa si Sarah subscribe nya with me. Oke. Got me tuh. Devi udah tadi. Nadifa jangan lupa subscribe. Wika Krishna, ada Wika, ada Krishna, ada Weh katanya, ada Zafia jangan lupa subscribe. Ada Kamil, Ridwan Kamil, ada apa tuh, LVFTI, ada Zafia, jangan lupa subscribe Zafia. Alea juga jangan lupa subscribe. Amel, Zafia udah tadi. Amel, Hania jangan lupa subscribe. Ada Melvin, ayo Melvin, semangat Melvin, jangan lupa subscribe. Devika, oke Devi jangan lupa subscribe. Hania, jangan lupa. Hania udah tuh tadi. Ajam, halo Bang Ajam. Amel, Zafa, iya jangan lupa subscribe. Rania, Helmi jangan lupa subscribe Helmi. Hania, Zafia, Amel, Davita jangan lupa subscribe. Hania, Mak Ijem, Hania, Diva, halo Diva jangan lupa subscribe Diva. Amel, Hania udah. Ranita, halo Ranita, jangan lupa subscribe. Hania, Devi udah. Hania, Helmi, halo Helmi, jangan lupa subscribe Helmi. Lala, halo Lala, jangan lupa subscribe. Udin, nama papa aku, jangan lupa subscribe. Lala kah? Oke Lala, jangan lupa subscribe. Rumah Ilita, Hania, Lala Bang, Lala Ranita udah. Delisa, halo Delisa, jangan lupa subscribe Delisa. Halo Salsa. Apip, jangan lupa subscribe Apip. Wildan, halo Wildan, jangan lupa subscribe Wildan. Naila, jangan lupa subscribe Naila. Lal, Arshila, Omah lagi main apa tuh? Mila, main apa Oma? Mila jangan lupa subscribe. Zaki, Oma Lucy, Iya. main apa? Bakso Malang. Ya Allah, Oma main bakso Malang yang viral itu. Tak kaget Yoka, apa Oma? Jaki, Indri, halo Indri, jangan lupa subscribe Indri. Alzam, Oma. Devi, Wildan, Alzam main. Mana? Aku cariin. Alzam, Tasya, halo Tasya, jangan lupa subscribe Tasya. Dimas, halo Dimas, jangan lupa subscribe Dimas. Lala Bang, oke Lala tadi udah deh. Yoka, Tasya, Alzam, halo Rara, Adel, teman-teman jangan lupa. Mahda, jangan lupa subscribe Mahda. Dimas udah, Alzam udah. Kahiyak,
Kahiyak. Jangan lupa subscribe. Tasya, Yoka udah, Mila, 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 Uke. Ya Allah, lindungi Uke. Tulis Dinaligio. Denaligio, Denaligio. Tulisin Ozam, talang. Ozam. Uke Sem. Dinaligio. Bentar dong. Di sini atas Denalizio. Gio. Ada Alzam, Alzam, Pakai Saka Saka. yang ini. Gio, Saka, Saka. Nagita, Ini Raska. Kalau Nagita. Denali Raska. Oke, di Di bawahnya sini aja. Raska, di sini Raska, Raska. Tuh. Alzam, Tasya, Tasya, Aska. Aska, Mindy, Awas nih. atau nama Zafran. Ada Zafran. Iya. Zafran siapa tuh, Bang? Aziza. Aduh, jatuh. Uke, Aziza, Satria. Satria. Betul. Abang Satria. Betul. Satria. Abang Naisa, Aziza, Aksa, Aksa. Violeta. Jendra. Violeta Z. Nah. Ada yang kelewat gak tuh? Aksa. Aksa. Oke. Abang nggak bisa diem deh. Nggak pernah bisa dibilangin abang. Mama udah berapa kali bilangin jangan pernah tindihin mama dari belakang. Naisa. Nggak bisa dibilangin sekali. Kalau aku abang. namanya siapa? Denali. Denali tuh. Sin bang, Sin katanya. Tuh Sin. Sean. Tuh Sean. Makan yang segar-segar. Kan yang seger-seger. Masa lalu lapor ketua. Ketua. Aku dingin. Aku dingin tahu. Makasih kan Zia. Aku masuk angin. Kia, oke Kia. Taruh monitor ketua. Gaskan cu. Arum. Bang ramah banget sih. Masa sih kan Zia. Halo Ara. Kila dong kak. Oke Kila jangan lupa subscribe ya. Kila, iya. Teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa ya. Jangan lupa juga sholat. Nadine dong kak. Oke Nadine. Amizah. Naim. Makasih. Naim. Kata temen aku, gue tadi berangkat kerja lewat Keramat Jati. Itu baru tahu yang dagang ikan sampai depan lampu merah. Oh, Perempatan buat Keramat persiapan. Jati. Gitu. Buat persiapan bakar-bakaran. Serius Mbak Linda. Iya. Sampai macet gue bingung tuh macet di situ doang. Gue kagak mau lewat situ gue pulangnya ketemu seminggu. Iyalah macet Apalagi pasti. Apalagi Pulang kerja. Cepet kata dia gitu kan. Mau pulang cepet. Dia yang belum pulang. Rashid. Yang lain mah udah pulang tinggal sendiri tuh di kantor. Ini ngapain? Cewek. Nungguin transaksi belum jalan. Oh pakai D, pakai T. Cewek. Rashid, halo Mira. Tapi makanya kalau di transaksi ngomongnya pelan-pelan. Mira.
monitor ketua. Arab gimana lagunya? Halo Mira, Rashid, Ian, Yun. Sampai jam 10. Alip Jam bang. 4 aja tadi udah pada balik yang anak transaksi. Iya, makasih kan Zia. Biasa. Arkasa, halo Arkasa. Arsyaka. Arsyaka tuh namanya siapa ya? Por ketua. Ya. Arsyaka. Akis. Halo Akis, Akis. Jangan lupa like dan subscribe Maher. Maher Zain. Akis. Akis, Akis. Octavia. Octavia jangan lupa like dan subscribe. Hah? Kopi apa tuh? Kopi sore Bang live lagi ya. Iya betul. Namanya Cira. di kulkas. Kopi apa? Starbucks. Sore. Ore. Cira itu nama mamaku. Oh, ada Balkis. Dari siapa? Octavia. Octavia udah. Balkis udah. Lagi promo. Makasih Octavia. Balkis. Balkis udah Balkis. Mencari Alfarel. 3 hari makan siang gratis. Alhamdulillah Bang Aska. Aska udah nih Aska. Tadi Bro. kirain makan biar sendiri. Aku ketambahin Alfarel. Udah Alfarel. dia aja yang bayar. Berarti lagi Sinta. Bayar Bayeni. Sinta Alfarel. Kafis jangan lupa subscribe Kafis. Johannes Chandra Bella Yes, apa tuh namanya? Yasman Syah. Jehonas Jehonas. Jangan abang sebut lah ya bang. Apa tuh? Chandra udah. Suarez tak ada. Tadi Johannes. kamu beli siang nggak bang? Guys, dan dulu ya aku mau makan malam dulu. Teman-teman jangan lupa makan malam ya guys. Kita lanjut lagi. Kabur kameranya. Iya. Sinyalnya jelek. Belum Chandra bang. Ya nih Chandra nih. Bye bang. Bye nih Chandra. Biar nggak sedih nih. Aku tulis Chandra. Nggak keluar. Bye. Dah. Makasih sayang. Mau kasih sayang nggak tuh? Dadah semua. Jangan lupa makan. Selamat tahun baru. Lanjut gini nanti. Malam. Tulis lagi. Oke bang. Oke katanya. Oke. Sayangnya man. DDSD. Bang Devi. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi nggak? Lanjut. Selamat tahun baru. Ntar malam lanjut lagi kan nih? Sambil nemenin tahun baruan. Bye. Itu. Lanjut. Lah orang mana? Orang Jakarta. Akbar orang mana? Lanjut tahun baru nggak nih? Lanjut nulis gak nih nanti malam? Lanjut tahun baru. Iya, happy wedding, happy new year. Sulis, udah nggak nulis lagi Sulis, ntar lagi lanjut. Masih nulis aja. Bella, udah Bella. Bang, abang bakar apa ya? Pokoknya nggak bakar-bakaran aku, nggak ada ayam, nggak ada ikan, nggak ada trompet, nggak ada petasan, nggak boleh petasan ya guys. Bang kok udah sian? Iya capek, nanti lanjut lagi. Tangannya pegel guys. Kita malam lagi. Happy New Year Devi. Kita malam lanjut lagi nih. Aduh. Ntar malam kita nggak kemana-mana. Siapa yang malam tahun baru di rumah aja? Pipit, Big Bang ganteng kali. Hehehe, makasih Pipit. Via channel Happy New Year semua. Aku ya guys, kita di rumah aja ya.
Jangan bakar petasan pokoknya, karena sayang duitnya. pertama sayang duitnya, kedua berbahaya, bisa kena tangan, lalu celaka, ketiga bisa kebakaran. Janganlah, via bahaya, jangan main petasan. Gitu, yang bakar ayam sama ikan siapa yo? Absen, absen. Bang, apa Sri Helen? Sri Sri Su. Nih ada yang ngumpet-ngumpet nih guys tuh. Oh, ada hantu. Temanku main petasan. Iya, jangan ditiru pokoknya. Buang-buang duit doang tuh, cuma bakar uang. Ya ada hantu tuh. Hantu. Nih Denali aja nggak main petasan ya. Aku dipijitin guys. Alhamdulillah. Tuh. Pokoknya jangan main petasan ya guys. Enak banget. Denali temennya mau lihat nih kamu mukanya kayak gimana. Enggak bang, pintar Mira jangan. Pokoknya jangan main petasan ya. Pokoknya ingat pesan-pesan aku, jangan main petasan. Kalau enggak nanti enggak aku tulisin namanya. Uh, tuh dia tuh nongol. Halo. Halo Via. Via. Denali itu namanya. Kok Via? Por lapor. Apa Devi? Halo Via. Oh, Akbar negor Via. Cie cie kenalan di kolom komentar. Ada yang kenalan di kolom komentar nih. Ayo, halo abang, halo Rolika, halo Saiful. Bang mau mandi, iya deh mandi abis itu sholat ya. Abis itu makan malam deh. Kita lanjut lagi live nanti, tapi nggak usah tulis-tulis deh, pegel guys. Pegel. Liatin mamanya Denali aja nih, mamanya Denali gambar-gambarnya. No. Lagi mewarnai dia. Oh. Saya monitor ketua. Baru monitor ketua. Bagus gak gambarnya guys? Abang katanya mau makan. Iya nih mau makan sih bener. Ya udah deh. Yuk teman-teman jangan lupa makan ya. Dadah. Assalamualaikum. Bagus banget katanya mah. Iya, makasih Devi. Makasih Kakak Devi ya. Dia mau